Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. UMLA Kamairang constituency ba met ba lingdo hak pratrik uyayong arajar arpulai lo pli pa ba ya Chief Minister Youth Center kabadan hak shnong nongklau Eastern West Khasi Hills District kashlem IG kai na kabanta ki khun samla hakilan beper yakani kashlem IG kai la pli pa ba hak jingalang kaplalong hamadan yoshlong hak jingadan rikat lang jong CM ke hima nongklau upa PM CM le additional deputy commissioner ke district uba CP Maukon usorda jong kashnong nongklau uba Clement Khar inong penya jong ni ka center riurang ba inong kai lama ki khna school jong ka than Kajing dan bok jong kasinong nong kala ban ke area manyo yakum kan ka center na ka soka kabalong kawai dik center ka ban plila plenty ki kun salai ki kanare mat di kelok kini long paru ban ai jeng muat ban yalam ban kai dia ki ha kita kam ban trei la jong lani ki kam ban seng dala dehi khnang ban yo ke jing ban toy ha ke jing im bitong ni hakum gani ko por ka bakar du kam balai kajing ko kam kalong kumbala karena nili badai manta di bapas kajing kule daki pro hajar daki laknut watang hani posno no klau begini posno marjandru labat no ba dan man kajing ladon hu pas matrik nanta hari di sinong jongi labon ba ki balong di graduate ki post graduate ki balong ki doktor balong engineer namar kata daki po hajar daki laknut ni apply daki kam sorka kat ba kam pada katon khendia balai kong kita kajing ya jago kuat hakisanan sanpo hakani kadang kata jengi let's say don tang arut lainut di klasik kita ribuan pas semairang mau pelang bat hakisanan sanpo tam hadian balaseng ya tak ke school trip sing memorial tam di school tak kuat hakisanan hendrupo lami kilo pas klasik lainut sangot naman kisinong yang dekadong batan bahasa tak kuat kita kilo pas klasik nayeng lawan khot man ai kam niki kam hikai Henry mentapa ini resopo mati jeng pas jam ki kena jam ni kajeng le sekolah jam ki khon ke jam ni kalau long kabarok long kini long pa resopo ya kajeng dan kam jam kajeng le sekolah mar kata kani kasanta kanlong kata kasanta kaban ajing kai kaban ajing mut kaban pilat-pilati ya piki kon samla di balapas hakikatan beper man misalnya atas rekam sorkar wan sekali sata wan panjing mut pan gajing hilang kasanta kekeluar dan ai kaidan kajing ajing mut dah berapa iru ya kita kisah di kong ke kidan keberan kasap ya lek kai football ya lek kai kriket bani mare wakum tatar hukum kaparu kani kesantar kan ai kakaidan lemah ke kesantar kan lah bani itu ya ka takar dalam ke jogi nang ta kani kata kesantar kan ai ko jing hikai ya kitu ki kwa ban sang kam sang jam ndai tang bakat chui dalam leni wan a jeng mut Henry kan ya rabu matun wa kira kelempi
ban penyo ya kata kajing tu ke joki ba kajing temu jo kajing play ya kadi youth center kadon ha ka wedei bat kajing pek terpang na kabantaki kun sama jong kani kadong kathan ba jong kastil borok away ngaso manong ba ki kun samla na dong kina ki badet kidi ben sim ya kadi kalat ya kadi kabu ban pendan kami yang ada youth center kum kawai nagilat banyo jintip banyo jikai banyo jinnang bat ban sutu ia kata kasap lejong lu lakai didur na embat kata kabapiwan menuat hamdi hakabeni bat kejing nyo gikun sabla ngiyo i hakani kejuk kebuar ke pemerintah badan sibun ba gikena youth samla gikena samla gibalada ban pulih gibalada ban di school ban di college ban re kumla ban yokam ke daw don sibun kita na kaliang jok ke sorka kam dei ke kam ke basuk ban ai kam sorka lut ya barok di bapas hakane ke juk ba kapol ke pemental lele kade ke juk jong ke competition kade ke por jong ke jing ya compete kumagi jo ong barbor yo kumno the fittest will survive mo taka de go jo ong barbor kamu pun banang tam bastat tam bobet tam utaw survive Henry iway pat ki bamla ban kot bo katung ke jing long brio ban nang meja start kumenang lem kita kiba the fittest ayu pat ni kene ke youth center ang ni nado gi kena gi bilang lut kinwan ya ka ban jngo ban enroll hakan ke youth center ban persang ban wat ya kata kajing temu ba kajing angnot ba ke interest ba ka sap ke jopi hakan ke youth center dan bon kilai nang ni nado ki nong trimesteri ding bakum tata ter benepor ba inaugurate UPI lale daka mo la su inaugurate cakap ribon menta kap lentang ot ya ketu nama ketu ka peni ya kadak jong kanuksa jong ka de youth center ot ya ketu ka lentang mata bono kanuksa jong ka jing play ya ka de youth center kabano ka jing tu na kwa ban ong UPI hang ni bahaba piwan hang ni kani kayo center kan ay subur ki jiktip yupi ni ilu mantan baki don ki laptop mas totally iba pi ki bawan hang ni pila banyo i ki jiktip lingba kan ki laptop ka bandon lu ki internet connection na ka banta ba pin Google ba pin wat i ki jiktip lingba kani kalat patai lakadi kalat wat jingtip hakadi kajuk pemerintah kabatang sipang pi ala banyo tang sipang pi ala banyo sibuang ki jingtip gimano ka jingirap yepi nakata kadaw kani de youth center kadon hang ni bagawan mentang si bagadap ka dokumen ban play kani youth center na mga sutu bagani kalong kata kaban ay ki dikersan ki kun samla nado ki hap ki badet tu bakin sutu ya ka ay kata ka ba pipi kwa ban le ki jim job mendengar ong babaro ki bala pasul bala khot ki mla ba yo kam soka dang hagini ki bnai ki badap daki po hajar ki ba apply ke kampulit
UB Constable, AB Arms Branch, nang ta ki followers, ki sweeper, nang ta ki mali, nang ta ki babon ki post. Nrei ha ka jing ya kun ya ki test ki baphe tak gitu ki bala sakman kin saban khot ya ka interview tak gitu mas kemana bagi itu kita kam iba yo eskama kamu kita dan kita ko jing tip ke jing pule ke jing wat ya kita ke jing yo jing tip joki kumno ko bede bat kita ka benta baro kimna banyak kam sokalo ipos ibalai sau teli iba apply da kipo ja soka kalaban ai kam sau pungot ndrei kita kiwi pak kipo haja surgin ne dan tegi kun samla im kidu je kermana ka jim joki oh you pi ne ko kane ge yusen ta kalau kowe kane ge yusen ta kalau kowe ke benta ke banyarap ban kesan pi hakabede bat ke jim joki kumno ya ka bapin la banyeng halagi joki kijak nakabanta kamay kay Jopi. Dengan penslo nak kena kapor dan sibon bibi serung hindala dia mental. Saya rung dala dia dan juga padu orang mental lu kena skor gini padu orang. Serung dala dia lu mental sampai yang tu bat bu jikeli wa curung pekai share kemi no isba. Itu juga curung pekai ke susah nak kedur sepak WhatsApp share kita baman. Mo ndai rung sepo bat bu jikeli. Ban aku ban ong kowe. Nak samlapar khat ki bawan ni. Ndak kira dep lu ya ke ki yo. La long kebala ai feedback no mena. Kat no pisngo bakani kayu senta kalong ka dimentoy. Si sana ka betul. Ini inisiatif ini lenti kiba nakalian sokar kepersamaan play dalam kelenti nakamanta ki kun samla bakinwan sakmat nakamanta bakinyo kajikai om tang nakamanta kajikai nre kajing pendanai lu ya kata kasap talent boleh lo ai lo bu api iwe baro ini memang kaju ini sekolah ni uniform kaju uniform nre lepas selesai dan kembali pulih law dan kembali pulih doktor dan kembali pulih engineer dan kembali pulih nurse dan kembali pulih kam driver banyak kali dan kembali kam pulih bakulta tatar laka jong kesap ni dah laka jong kebentar kamu boleh ulah buat ini nak kata haba pirung mentasi pet ya kini kibenta parok di bawah ni. Tak kau kilala ban bu ya kita ki jirap na kibenta jopi. Kau pi pisau ba kade kau msaya na bu jikli. Ini baru kau ini juga mentasi. Ida ai di tipi. Ba undai ban bu jikli tak mentasi. Nda pila enroll hang neru. Kau man kau por pinwan. Bakin ai jintip bakin ai kejing kai kin ai kejing alam ya pi bapin nong kita ki badon kesap bat bapin la menjeng lo kan urus sebentar ya gitu kita apply kam sokar kita apply kam sokaru mendai tahu kita menteri kam lejong itu kita kuat kam sokaru kin don ke kejing tip aki bakin la banyo ia kajing tip. Naka ni kayu senta. Nak minum tiba, kadi kayu senta kan nak kajing rapah nak kata.